Šta kažeš da mi onda sami smislimo priču i gdje će nas odvesti. Pa ćemo onda bacati kockice za što bi mogli napraviti ili ne. Može, ali pošto ja ne znam baš igru, ja bih stavio tebi da da ja smislim pravila. A mislim, uvedi me pa ćemo ih zajedno korigirati. Hoćemo li udrit fjaku, razgovor ili nešto treće? I sad, i kako će kocka pasti? Htjela sam da on pokuša malo roleplayat, pa čisto ono da baci kockice malo, da se opusti pa da vidimo gdje to ide ili ne, jer sad mi se nekako malo ne čini da bi možda htio neke stvari koje bi ja htjela raditi. Ili to malo previše kockanja sa životom? Šta, da se ne bi slučajno posvađali na bazenu? Ili poljubili. Eto ovog. Ha pa šta? Mislim, ako je sudbina, ako tako mora biti. Je. A šta ako sudbina to drugačije odredi? Onda ćemo ostaviti za drugi put.